Jawa pangkok sing abesaki beda solen ngencem kodung dia. Baca letak tua kodungan sekali. Ontong ketolaran Bang Haji. Kipa ada bi sambian songkoan sepak, tojuk sepak, asarongan sepak. Tak polan ketolaran Bang Hajian. Cek sangking malam makin sambian juk tojuk etok kuri kerdu yebu pertelon perapatan gelenon sebu salah petoju najurkom songkok mereng sarong eka sapo arokan bekong atong-tong ketolaran kan kancah sambian mona kancaan bi rengan doan dereh make tak norok ngandok cek kebeter ketolaran ngebeaki korongah mona kancaan bi reng lebur karaoke make tak norok nyanyi nyombeng norok akan jene ketolak mona kancaan bi reng tokang pandi make tak norok panas sarong norok bulong iyal to apa ya keng mona kancaan bi reng jual minyak room make tak mele minyak norok room cek ban bedereng mele tuliti sambian mau norok kiai pengajian kiai ngakan sate sambian norok ada sate mon perlo abin benyaan sambian keng sengak naudzubillah bedereng bereng tali norok maling tekuk bi polisi bereng yurus apa anda yang kina bangki cek kinggian ke dingaki meni belereng tuare mak dedinak kanak badenak kanak saya tak nolarah bedereng sepo saya tak nolarah cek bedereng tua neneng bi bayi bisa ketolaran bayi bede bapaknya pebayi polan bayi lokla senyapa nerok melokla anak entap petatong anak entapa anak entap tebing manis anak entapa salah lelak melok laki pemeluk pengucaan entapa sagerep tapa aro nyaman ketolak mangkan anan sambian muna pamit pak engko ya cek kancah congok hindu kanjan mon kanjan sakalongan talen sepatur je beki aro biasa darnya ladar apa boleh obuni semir tareng monanan ring Jakarta obuni semir foto bi wartawan pamasuk ke iklan lemon akan adina obuni semir lepun ketegel tareng campur bi rengge-rengge enjak benih nyinggung ring ngocak pantes Gusti Nabi 1400 tahun setepongkor awasiat orang perentaleh montero ontong dunia akhirat wa ayyakuna khulata'uhu solihin pergaulan kotu bergaul bi orang-orang kotu bergaul bi orang-orang sebagus moga-moga saos kelaban barokan pengajian potra-potre kula ajunan bi Gusti Allah dok budi tontonna kelaban taufik ban hidayat sing bisa mecelep ke ate kula ajunan dari dunya langkong-langkong ngantos pagi neng alam akhirat Allahumma amin sampai mangken banyak orang ngatanya arah Pak Gusti Nabi Isra riyah mae berangkat dari masjid ke masjid arah pabi Allah mate berangkat dari pendopo boy ana pabi Allah mate berangkat dari lunalun mak pas berangkat dari masjid ni kepada apa ni kanan daki polan masjid neng ibu menikah kenengan sepaling muljah masjid kenengan sepaling bagus masjid polan dalam Gusti Allah mon masjid sepeh mangkan Allah bakal tamburuan mon masjid sepeh
Allah gempang metoron seksa, gempang metoron musibah. Allah melekadung motoron musibah, tak usah ngebedaki rapat balai desa. Arab Pak Aceh yang tembi gelombang tsunami, polan masjid Aceh letak imbang bi pada penduduk. Anapah Banten Situ Gintung Tangerang Selatan mak tanggule pejebol 200 orang kontan mati sepe selamat masjid karena masjid sepeh letak imbang bi pada penduduk sebab masjid dia telema Gusti. Masjid ni ke telema Gusti Allah. Alhamdulillah kula mereng kabar perintah ni ka masjid setiap waktu seajamaah polenjaan dari polenjaan telah kili keluar enjaan dari benyani luar toy dalam tak ada sekali. Engki na engki jujur baik. Padahal Allah tak matoron seksa, Allah tak matoron musibah, Allah tak matoron adab. Pertama saya bos Allah orang-orang secakang ongke kemas. Benar saya tahu ke masjid saya bos Allah, saya ke masjid. Gusti Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sekitar perjalanan 400 kilo. Depak neng Madinah ya payah bi sahabat muhajirin dari Mekah. Tinggal depak Madinah maka ya payah. Kanjeng Nabi benih ke bayi toko emo ajual pul santen. Kanjeng Nabi tak emo ke bayi kios ajual bensin. Tapi Gusti Kanjeng Nabi sibuk arembek abangun emas. Pola na masjid ni dalam Allah. Orang segelum nyemak ke masjid jadilah sebekal selamat. Mangkan lebat peristiwa Isra Mi'raj malam mangkin saya ngak dek budi ngarep jauh-jauh bi masjid pesemak. Tina gelum kita bajang pola di budi ni karo buih. Idu macam saran je kalau salah bajang. Ayo canreng coba kelemben rek roti kene wis sing biyen sing penting sai Wali Songo mulai Sunan Ampel sampai Sunan Gunung Jati ratusan tahun sobung umur Wali Songo sampai mangken tadi gel bangunan Roma Semantereng tapi si tiga lagi bi Wali Songo bangunan mas. Apa artinya umat Islam kong langkong warga NU Nahdlatul Ulama jauh sampai jauh ke masjid mari peristiwa pengajian Isra Mi'raj malam hari mangken toredok budi ngebodaki perlombaan kancakangan memakmur mas karena Gusti Kanjeng Nabi Isra berangkat di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa nekanan daaki jok masjid nenenge bumi nikah kenengan sepaling mulja. Setiap seminggu sekalian bertambahan khusus Pak Bapak jok sampai taung ke masjid asolat repot dek remah Pak saos Pak lebur dek remah saos nyari dunya monkol sebolo kokot cabek di negelu mandi pebersih akalampian pemapan minyak room pasang ongke ke masjid nyabis ke dalam Allah areng sareng asolat jangan orang paling tari lambo kol 11 masjid lenga capa kaki roat orang lambo pancet husu anang geleh Sapen tak laten mainga atau le ke budi Jumat Abbo sapancet ngel metengel akhirnya bentak bisa pene tole ke kanan Jumat baru mainga rato dari pentingnya sholat Jumat mun sampai taong ke sholat Jumat telo kali berturut-turut sengaja tanpa udur cek kebetir bi Gusti Allah catet
sebagai golongan orang